Bukra Jisu Kriston yung bay kare hamzak ma yaparo jotono kaitor ni jarai जों tabuk sukjora boni hamari mani tongko hani bagai nirongni buskango basawi mani tongko hani bagai kaitono hambai tebo nai dongnai rokno ang nirongni patient tebo nirokni kaitoni kokthai no khangnamsuk mani bagai no nirok tabuk sukjora je nai dongnai rok nai tongo tebo binu share khlaina yang poitokbai rok nai dongnai rok no ani hamzak mati sibai hani haya paro ke pari tini jangan sekang surlayan bugra kaitono no hambai ro nini hamzak no wan sogai jeng no hambai ro kulpaya nini thei no nang saklai kya jeng nini hamzak no jeng no puno bani bagai tebo kaito nang thei saklai mabai jeni sumsok susajaka nini thani paimawani lama engka kaitono no hambai subrai no hambai tebo jeng sengsara tongsa jeng no nang bermani samung no klai bai manani kaito nang jeng no jubadi phandrodi jotono se samung kotor nang jeng no bermani engka nini kokthai no pirei kemajak polarok no tugui nai tugui tobonani piaba sengsani mani khunui sengsani nangmani sengsani mani rokno wan sokma bai jeng kwbangma joraono nang bai berjakmani samung no khlaimi ang habai kaito nang jeng no jubadi nang jeng no phandrodi ni thani ojorano yaparo jeng mani chimi paithak jorani pholabai kobului jeng ni kokthai phurungpai nei bugra jisung bai surisan amen gepaidi jeng tini kaitani ko one sok layana getini ni one sok layana ni ang kok chap kha ba bkhau one sok kha abongka bahai ke Achai kwtal wngnai tamani bela omosi jotoni sai nangkuk mani tebo important cook tamani bela bible sabo Achai kwtal wngyang ke koisa kaitani hano nugui maya nisa John chapter 3 verse 2 hani bagai Achai kwtal wngyang ke mungsa lap krui ba mungsa lap krui mane nang jesbana khaidi jesbana kaitoni yapadi jesbana nang kothar ke tongna nei sakthadi haibana Achai kwtal wngyang ke chukna hawa hawi maya angke Achai kwtal ungya mana mungsa ni lap krui tamane len nang morke ona morke soknai chukna hawa sokmaya mana na morke soknai chukna hawa ma haya mana na morke soknai gebo umo topic balikin important hani bagai ang khnai dongai rokno jotono kahake bible gandao nawi bible phili nai srunglayan ni ang koi keseng phaidi ang bible porwana John chapter 3 verse 3 John chapter 3 verse 3 Jisu bono hai hnei saka ang nono soi no kubi kok sawo Achai phia ke bo kaitoni ha nugui maya Achai phia ke bo kaitoni ha nugui maya ke Nicodemus actually omo Pharisai ni bisingo koroksa Nicodemus bongke Pharisai simiya bo kerong phurungnai simiya bo Pharisai simiya kerong phurungnai bu bo horo Jisuni thani paike tumai bagai Jisuni thani paik male asuk boto kerong phurungnai tabuk nondi ukil obohai niga society bo belai borom khlaijaknai naisajaknai borok niga salo thangka angke
Jisu lele khasi pore jagia school si thang jagia kerong phurungnai si tak Jisu ni thani si thang mani borok nukha hangke bui podre pod kok sanai nei lasima bai bo horo thangkha horo thangai Jisu no kok sungi kya neng ekni sibi por ke obo nugo neng kaitoni aroni phaya hangke neng omo hai klaimei yang kamung soidoni samung ro klaimei yang kamung abo neng kaitoni aro neng mano ke Jisu haini saka asai pia ke koisa kaitoni handu bi meya nge verse 4 ke sawo Nicodim hai hinui singka borok sakra bai ke asai phiri manai ba bumani boho bisingo hap phiri de he phiri te waisa asai maya ke Nicodemus literally wansoka asai phiri nangai asai Jisu samani asai pia mane asai ketal engya oke sugna ha thangi me mane nobo busi malia bu borok batori burangai birsengai bumani ogote sa hawi de ma asai pisna ukokno busi malia ke kamang borok asai ketal ni kokno busi mai asai ketal temano ho gedeng asai ketal de engka ane kamang borok no ang malaikat ke sengu Kristen nei ko sinai no engka borok temai borok utoro I gabo pro go ang Christmas ngandro baptis now baptis ni kokso baptis by asai ketal mung selenden kre asai ketal mung yagulo okos ang baptis nana nangu temane male pilas kan kaitoni dage mani baptis mangka buino nung buini mokolo nung temane advertise khaimani ang tabokle Kristen engka ang asai ketal engka ang Jisu no dukne engka nei nini bukhani gosimano phataro phunukpan bos getini asai ketal no tuino semwan so layer asai ketal ngani bagai u mengba no sing srai ngani nangai teman le Bible sawo John chapter 8 verse 32 ni simi 32 go tamaisa aro hai ni sawo ngorok hake ukubuino sinai ukubuino nirok no phiok nai kubuino nirok sinai ge ukubuino nirok no phiok nai giseng mengba kubuino tini ang nironi thani sawni mo chungo mengba kubuino sikangke ning asai ketal ngi manai bomo bilangke bebag no snamnai sya o ongka kaitor snamnai sya kaitor no kubuike sina nangnai sebabu u kaitor tabok rondi nung borok khorok sani no borok khorok sani nung kahake sika ke bono nung boni tongkri sika ke nung bono bisa samanai omohaina kaitor kubui no bono bebag ni nokpang bono bebag no snamo ano khobui sungsar bebag no bonus nam ne sung sikang kena bono karak mana bono sung ne mana trust kaine bono sung romoi dongoi mana tabok nung grodi nung tawas kai nok omle ano kogorodi nokia plan by plan nung kawi thang kawi no jagaw u plan ano u jagat lang manai hani nung sure ma bai nung plan o kawi thang mana sure kri ke nung ara kawi thang mai to mana nung kiri nai ko oma hai nung kai to kabui no siang ke nung kai to nung bukhabe rasogi romaya ga number 2 ke borok munui soni lang mano tui sung kabui borok munui soni lang mano sung siwani nangnai borok to mani bagay sung saro paikya purpose of life to mabu muno sung te sini langma o sung saro busuk to mangnai busuk zoro tui tongnai bono sung sina nangnai ke number 3 wong ke Jisu Kristo sebab ke Jisu Kristo bo tuikya Bible sajak tong haine
hagoro phojaka salthani salo basaka bo kok sama haino bo abro bebak no ungka te bo kok samani tongo bo kifil nai inge bo kifil fainai humani no जों स्राय के बुखावो ungani nangnai ingeno जों mothangjagui mane tekaisa char number ke borok rok jotono sumsok obono जों स्राय sirangnai ke sumsok borok rok sumsok ungma bai jotono gothoi sumsokni bagino जों kaitoni mokolo jotono gothoi obono जों स्राय ingani nangnai ang gothoi nung gothoi hinai sikangke nung gothoi hinai ungkangke se nung mothangjaknai ni Bible saw nung kana ungkangke kaitoni mokol nung nukhamung ni जों Luke chapter 9 no nung saksano kana ungani bagi kana ni sia ba gosema yani bagi nung nubia nung kana ungi tongka nung kana ungmani kana ungkangke nung nukhamung ni Jesus saw Pharisai rok go omahino जों saksani sumsokno जों siwani nangnai ke sumsokni bagi ang morkeo soknai sumsokni bagi no ang gothoi kaitoni mokolo obono जों siwani nangnai ike pegaisa baithago 5 number ke kaitor ni kubui hamjakma no जों siwani nangnai kaitoni hamjakma busuk kotor kaitoni hamjakma tamabu bono जों स्राय ke siwani nangnai ike baidi जों pasta kaiba mungba no जों wansuk layan pilaskan ante probusaka kubui no nirok sinai hake kubui si nirok no phioknai ngising kubui no sinai na kubui no siyangke जों Achai kwtal ungui maya tamabu kubui kaitoni kok no kubui ingke जों mothangjakmabu kaitoni kok thaibaino जों mothangjakgani nangnai Bible sawo 1 Peter chapter 1 verse 23 tumaisa haini sawo nirok kaitoni kok thai tongplainai kaitoni kok thai bai Achai kwtal ungkha जों kaitoni kok thai bai se Achai kwtal ungui mano obono ang ulo sawono baike जों obo ungui man kaitoni kok thai simise kubui haini bagai kaitoni kok thai simise जोंनो kubui no siroi mano okay जों bono tabo जों Bible je kaitoni kok thai ba Bible ni bisingtui जों snamnai sa kaitono जों siwi man haini bagino जों Bible no kubui ke surungmani nangnai snamnai sa kaito boni kubui no boni kok thai ni bisingtui जोंनो phunugui rokha जों boni bo je snamnai bebakno snamnai जों boni yakbai snamjak abono जों kaham ke siwi mano te yasa gaibo mano boni kok thai ni bisingtui gatabo phari जों thangleno tab kubui tabu kaitor ungkha kubui Jisu Christ ungkha kubui tomana male जों kaitor no Jisu Baike जों see Bible sawo in the beginning John chapter 1 verse 1 in the beginning there was a word the word was with God Siri wo kok thai tongo kok thai kaitor bai tongo kok thai na kaitor Nga verse 14 okay tamasa kok thai na besak ungui phaikya haini sam mane kok thai age tongmani kok simise bo besak ungui Achai phaikya abo Jisu no samani okay John chapter 14 verse 6 okay tamas Jisu tamaisa ang no kubui ang no muthangnai te ang no langma ano kari koisana apare thani thangi miya ukokso hani bagai जों Achai kwtal ungani hingke borok Achai kwtal ungani bagai जों kubui no siwani nangnai जों Bible ni bisingtui जों siwi mano
그보잉카 바이블 가이드니까 이게 바이블의 비중 또 있음 시위면은 borok bahai ingri paigraka tumsok khlaima bai tuma engkha jisu sebab bahai ke botesa phaipinai borok rok tuma engnai baithago bono poito khlainai rok tuma engnai bahai ke poito khlainai oborok bebang nung bible no hai bagai muitonar di bible engkha jottoni sai ka best gift borok rok ni thani snamnai sa ya phariromon bible no kari tei amoni sai kotorku borok munui jano thani mungsa ngimia haibana kabang borok no bible no poriwane wansok ya ba dam roya samang nangjaya borok rok kabang kabui no siawi no tama jisu kristo no borom khlainam nayo rukthana nayo phiaba mo impossible kamono siawi kabui no siawi nung bukhabai kristo no ba kristo naimatui ba kaito naimatui nung kaito ni samang nung khlai simaya kaito naimatui kaito no nung ruthari simaya nung kabui no siya ke haini kabui is very important bible haini sa proverbs chapter 14 verse 12 borok ni mokolo obo soine haibana abo thune ni lama ose lama soitlangnai ani sa जों बर'नि मकल सयफा नोंनि माना हाबानो कायतनि मकल सयया आं बागै जों गुबैनो सिवनि नांनाय सयतान बेलायकेनो चालु जे प्रपरनो बरकनो हेम लोगोनि नायो जे प्रपरनो बरकनो लामा कररोनि नायो हाय बागै बरकनो लामा कररोनि बागै जिसुनो sang डुप्लिकेट नामजा माने गुबै जिसुया डुप्लिकेट जिसु डुप्लिकेट गॉस्पेल डुप्लिकेट कथमा काहा duplicate samang tangnai mane asol ya nokol samang tangnai nokol workers nokol jisu nokol fola nokol kothma bo snam paija ge borok ro jisu hunei no wansogui khaitongo yangle nokli jisu se kothma kaham hunei no khanawi bonono pilai tongo yangle nokol kothma kaham se kaitoni kopi nai hnei no yasaklai borom khlailai borok tongo yangle soitani borok soitani workers omo haim sing 2 Corinthians chapter 11 verse 4 bono hai bagai sing kubui no siare nangai kubui no sinani belai kene important o kubui simise sing no phiogi mano hai bagai sing kubui no siwani nangai tabo seba जोंनो बरकनो गुबैयो लामा सहितलां माने गुबै निजे साक सिबेनो बैनो गुबैयो तलां माने इयाखेबा जे गुबैनो सिनाय उ बरक गुबैयो तलां माने हायदे एके गुबै सबाबो जिसु ख्रिस्ट तमामले आंनो लामा आंनो गुबै आंनो मोथांनाय हिनेसो गे जिसु सिमिसे गुबै गे जिसु no जोंनो गुबैयो लामा सहितलां माने गे तेगेसांके जे गुबैनो सिनाय सोबा गुबैनो सि जे जिसुनो गुबै के मानजाक बरक रपन गुबैनो सि जे जिसु गुबैनो मानजाक बरक जेप्रो नों गुबैनो सिबो नि पयतबो गुबैनो उंनाय गुबैनो सियावै नों हाय पयत हनै दखा के बनि उत पयतबो दालान गुबै पयत खलाय माने आबो ब्लाइंड बिलीफ अन्धविश्वास ख्रिस्टान न पनंतों नन ख्रिस्टान न पनंतों बो अन्धविश्वास हाय बागै जों गुबैनो सिवानि नांनाय एका गुबैनो सियावै तमा गुबैनो सियावै हायनो पयत हनै गसेमनि बा पयत क्राक पनंतों अब पयतोय गुबै पयतोय एका बनि रेजाल्ट के तमा जों मैथ्यू Matthew chapter 7 verse 21 and 23 jora keno ano subrai hunai joto chukno ha habi meya o salo ano kawang borok sapainai nini samang khlaikya mota hiya re khlaikya podre pod khlaikya habena 23 o sawo angne musi siniya chengtarok ani orni kutul langde ni kawang borok apro sapainai us
saksa no wasok nai ang kebui kaitene kot mano no manja ang piri saksa wan somo bai piri tongkha borok bu wan sokoi tongo ang kaitene samung kaitong iyang le soitene samung se overok no sentaro hujak nai thango kutulang di biara shera haro ne phulungai ro ang kabang mo tai heng rik laikya haya haro kha haibuna sentaro ani no kutulang di niro pore ni mono Matthew chapter 7 verse 21 to 23 elro borok bu haine borok kaitene songjak borok ro piaba borok kabang kukne borok kaito borok ne buskang phai prongke borok kaito no yasak sokmaya engkau mau engte ne uloke paita gongke Jisu Kristo phai probu borok yasak sokmale sini sokliya ge Jisu Kristo no buthar laikya ge Jisu Kristo no buthar mani result sing tuman nuka borok kaitor ba dong sok lai jakha sing smai kasanai ka ke nubu Israel ro borok besek satok jakha Jerusalem 606 वो बेबीलोन बेकलांग जाखा नगे 1948 सन से बरो हाय हाय बरो ने हावो किबली फाइमान बनसे सिगां बरो अरे परे इंजा गाइदो बरो न किबली दय फिके 2000 बছरनि परे या होसिया बो हायनि साव आनि बरो रो कमरखा सियानि बागै रोमान चैप्टर 10 verse 2 पॉल साव नेरो निथानि samung kaito no sinani ba kaito ni bagi klainani bakaw mo sungale tomo haibana niro kubui no sia ini samani sing no so tini sing obono no wan sok layona ba wan sok layona kubui simise sing no phiok mana ikaseng muthang jangoni bagi asai ketal engani bagi kubui no sione na kubui sing no kubui no sike siseng asai ketal engai manai get hai number 1 beba snam nai sangka kaito kaito anobu snamo nonobu snamo joto sengsani snam nai boni yakbai bosi nokpa iseng boni thani bokrok bomui tomona boni thani khabera wi tomui mana tomanle bosi snam nai nang snam nai no siang kani bukha mudrung nai nang le bukha mudrung nai keneng bono bukha bera sagoi nang je nang khlai tui ni tongmaya sing tomani wana lai sing tomani podre pod sakni phan bai khlai wani na tomon male sing kaito no bisai ni bagai piaba kolosai ekni sulawa sawa bose nugmani mani bungthung nugmai ya bungthung mokol bai nugya bungthung haibana beba ne snamnai engka kaito kaito engka sing naituk mani Bible lo kaito no sing nugu nge kaito tongmani proman to kaito Bible ni kaito no kubi kaito bebang no snamnai sa kaito boni proman tamu boni proman engka sing bono serai ke sini nangai Genesis chapter 1 verse 1 sing nugu dan temanai bo kaha ke sawi doka bo sing sana bai ke snamka Bible sing kabang ma bo sai doka bai ke bo sing sana snamka omono proman bo je snamnai jeng Bible kabang nugu that Bible je samani abo kuino scientist rok discover claimani jeng nugu tabok udaharon example romdi Isaiah o haini saw Jisaya o haini saw kaito nokhano kosong baike manakma baike kholowi rokha niso gaseng nugo tabo hano prithibi bo tomano jeng saka naisake blue color no boni sisa kathang ke kosong space bono age koisa sia ajian jorabo koisa sia ai bono taboke boro rock scientist rock siu tomani male boro nokha ke khrang ni saka lai thang makha rocket ba
nge rocket by pilas kam borok thangnai ka 1961 sono 1961 to Yuri Gagarin bo proman rok kya I saka ngokha kakrano lai thaka ke abo manak mabai ba kosong bai kipingja je obono jisaya sa this scientist rok discover khlai Isaiah suijagone ka 700 BC haibana scientist mama nei ba amo discover khaibang ke 1961 जों borok no जों srai ke जों siwiman ka Bible ni kaito ka gabui kaito bos namnai bonus namnai hani bagina bos hawiman jes namnai bonus hawiman ge Job chapter 28 verse 5 utamasa ha bisingo hor tongoni kopnos saw sakale kaito bo sakawo borok no mai jaro bisingo ke le horse ingito getabo omonobo scientist of discover kaya ha bisingo omo hor kutung ngai dong bose prithibhi no chole roi dong o hano omo khlai dong Jeremiah chapter 33 verse 22 o Jeremiah there Jeremiah saklayo atukuri ni kopno atukuri no lekhabaya getseng atukuri naise ne lekhabaya getseng omo hai kabang ma Bible saklai jagnogo abo scientist of uloke I abo kabuino ani samai get prithibhi mungsawo kasazakri o Bible saw Job chapter 26 verse 7 Isaiah 40 verse 22 o tamaisa o ha ngka kiting omoro kabang ma saklai ja hani bagai जों o kabuino siwanamai teibo जों Israel lokni laibo ma naini kangke Israel ni kaito Bible ni kaito bonus namnai sa re जों mago senai tomane mole o kai Bible sujak tongma haikena Israel lokni laibo ma tengui thangmani जों logo jepro kaito borno sawo garo ani kokhana ke hamare manai ani kokhana ya ke omohai srai mangnai ani kokhana ke omohai hamare manai thik abo haikena boro hamare manka mone jorawo Abraham ni jorawo David ni jorawo piabo jepro kokna yango thik abo haikena boro srai manka hamare srai mango kipil tangka boro jepro Jisu Kristo nam putarka erang piring poro ing tangka bo Leviticus chapter 26 o kok saja Deuteronomy chapter 28 o kok saja boro piring poro khai ro jaka nije hau krikya betar jaka borong ni ha mungsa kai bu halia omohai ingka agele ha hamani anggur becap kaisa no sikni sima bala piaba Jisu no betar mani pore borong ni ha mungsa sugli tomane bole joto ni sai bon kok na ya kotor kuk masaya no Kristo no betar mani piaba Bible hai sapio Ezekiel 36 o tomaisa angner no hai thumui to hipine ne hao omai kino bro phabikya 1948 14 May over independent maka chapter 36 ke borok ni land recovery ni kok sawo chapter 37 ke borok political recovery ni kok sawo 2000 বছর ni pore borok borok ni hawo kibli phabikya 1948 14 May je o kubui kaito Bible ni kaito bonus nam naisa tega sak kubui nge chini langmano tui chini langma tambo Jacob chapter 4 verse 14 no sawo chini langma batambo Bible tomasa o ko sengka siari hai ini tongke khana kare hele chini hai pana kaito jengno asuk mokol maroka jengno asuk hamzaka tomang male jeng bohai ke snamja chini busak salsa komoi thangnai piaba chini phola tongrok nai Ecclesiastes chapter 12 verse 7 also
Gatai Bible 2 Corinthians chapter 4 verse 18 also sing mokol by nuk mani mani rok srap sani bagi se mokol by nuk yawo ke mol brung brung tongnai ke boss important ko ke sing usung sarap haimani ingka mol brung brung lang ma mawai bagi se usung sarap tongplai nani bagi ya Bible ko bang ma ba na Paul sawo sing usung sarap tongnai tirtho jatra haise sing tirtho thango no kibil bai omahai usung sarap sing tirtho thangma haise जोंनो असंसाराव स्राब सानि बाहायरावखा ओ स्राब सानि बिसिङाव जों मलब्रुम ब्रुमनि लांमानो मावनि बागै बन मलब्रुम ब्रुमनि लांमा मानियाके संसाराव नों जेसे संसारनि माने खुनिपान माथों अब मीनिंगलेस कायदनि मकल तमन नों स्राब सानि यागुलंके हजलाय ओसि सगै जागै मलब्रुम ब्रुमनि बागै मा तंगिना माने बागै माथाय 16 verse 26 सतमासे संसार बेबांग माने बतमा कइनाय नेने फला कमा खाके जों जिनि फला से मलब्रुम ब्रुम तंनाय के बोनो मो थांनाय बागै से जिसु फाय के जिनि पर्पस ऑफ लाइफ अमन थांजागोन बागै मलब्रुम ब्रुम लांमनि माना लांमनो मानने बागै काइदो स्नामनायसा अबनो जोंनाय बोसि स्नामनायसा के बनायो मलब्रुम ब्रुम बागै बरनि फला मो थांजाथों Gete gesha kubai number 3 di number ang tepon saka Jishu kifil nai chalsa bo kifil nai John chapter 14 verse 1 to 3 tamaisa ang tabo apani oro thangnai apani neoni bagai tong thai snam soknai ang kifil nai ang je jaga tongo aro nirnot langni bagai ang kifili phainai nisa ge apani no kabang ma mani tongo kabang ma nok tong kabang ma tong thai tong wahai ke sam ge Jisu Kristo kifil nai te bokro kifil nai Bible kaham ke sawo Matthew chapter 24 Luke chapter 21 o sawo omohai phunuk jaknai bo phai pro bomohai nuk jaknai obo Jisu salangmani tongo ge sing nugo mathai 24 tomasa aro bangla phainai pode pornai tonai lama koror nai phainai false prophet phainai bangla phainai hamjakma kamar nai podre por omohai epidemic disease biara podre por so phainai ga omohai ne जों बार बार न ओमाय बांला बो फाइरे उसकांगो से कबरो बो फायोका सिरियाव 50,000 नि साइकबां फाइ थैबाने थांनाय मासो बर जाने फाइमाने आं जागा दाबक मैदो मालिया पका आबर गोबां 2000 से बर गोबां थैजा के ते दाला फोरोंनाय र बिसोर आकार जा नायनि ama kaitorpu hai kaitorpu teske chusu kaitorpu nai kaitorpu rok ne phaibine lama koror ne bage ge hasak mane komor kotma kaham pizza bebe biara siara bu podre pod sok phaire ge Jisu Kristo phainene kasok ro ge Jisu Kristo salamani dongo omohai ngnai omohai ke ang sok phainene sok phaire ni sisidi ge te kaisa kubui Number 4, 저는 숨속. 이게 숨속 뭐봐요? 승 끝의. 가이드는 뭐걸로 승 끝의. Roman chapter 3 verse 23 사워 승 저는 숨속. 그 숨속는 바기노 승 가이드로 바이때 동말리야. 제프로 아돔 다사디 니 사작만에 붙어있는 사워 앞으로는 보니 폴라 트이캬. O fola tabo asai pene nangai boronus Jisu Krista wo u kuthi fola kuthi tongone bo asai pene nangai Genesis chapter 2 verse 16 17 tamasa kaha haya sironai sema phangni bo thaino ta sadi jedino nang sawo us udino nang ma thinai usak thiya sing borok no te kabang ma tongui basa eri tongone sing nugu ketema thi Hola, tiga. Ezekiel sawo 34:18 otomaisa.
जे बरक सुमसक खालायनाय bo ma thैनाय जे बरक जे फला बरकनि फला सुमसक खालायनाय बनि फला थैनाय बै सामाने सोंदो okay Roman chapter 6 verse 23 बतमासा the wages of sin is death पापेर बेतन मृत्यु जे सुमसक खालायनाय bo थैनाय जे जों सालसा जों संसाराव आचाय फैखा सालसा जोंनि बोसाक मा थैनाय बोसाक थैमान इयागल बुस्थुम जागनाय 이게 morkewo paithawo angke soknai hani bagino kaitoni mokolo जों गोथै Hebrew chapter 9 verse 27 सालसा जतनो मा थैनाय boni iyagulo bustum jaknai and sini bagui morke sinai singtong Revelation chapter 20 verse 15 osawo hojlai o khiklai rojaknai garo wa hului matonginai Mathai 24 verse 41 bo okogmusau ge u kubuino जों sinai Eo kubino simani pore जों बोखा सोलायनाय आं बाताबो गोथैसिबले आं बाताबो मरकेव सि सकनायले अमो हाय बोखा आं प्रंके जों काइतोनि कथमा काहाम सिनि अरो हाबुइ बाना हाय बगै 1 Peter chapter 1 verse 23 तमासा नरक काइतोनि तंफ्लायनाय कक थांबाय आसाय पिका हाके नरकनि फा थैब्लांगिया बो उनखा तांब्लांसे गे पाइथाक माने 5 नम्बर अंके तमा kaitoni hamjakmano जों सिनायनो नांनाय बाइके मोथांजांनाय अरसा काइतोनि hamjakma पिलास kan जों तमा काइतोनि कक्थायबानो जों सिउ सवास नामनाय ओ संसारनो सवाल काइतोनि कक्थायबानो जों सिउ ओ सिनि जों ओ संसारो मलब्रुम ब्रुम तंफ्लायनानि बागिया तमाके ओ संसारो मलब्रुम ब्रुम नि लांमा मानानि बागिसे ओ संसारो जों रहर जागो 3 नम्बर कबो हिंके जिसु ख्रिस्ट सालसा फायनाय जोंनो बनो पयतो खलायनाय दङ डिसाइड लांनाय बनो पयतो खलाया रनो मरके खिख्लायनाय गे तेगैसा कबो हिंके जों जतनो पापी जों जतनो सुमसक हानि सुमसकनि लामा हंके सकजांनाय जागा हंके मरके ओ जों बेबागनो बनि कक थायबाय जों अबनो सिउ उ कबैनो हानि बागै You shall know the truth shall make you free. Tao जों उ कबैनो सिखा इंगे ताबो जों फियक जागनानि लामा नायटक मानखा आं ताबो थैसिनाय आं बोथार जाखिनाय आं आंनि लामा कक्रि मरके ओसि सफनाय फियाबा मरके नो बाइकि यक्सिनाय अबनो जों लामा नायटक नाय आसुक जरा सिखा केने इंगे तेई कैसा पाइथाकनि कबै इंगे kaitoni hamjakma kristoni hamjakma boni hamjakma ni bagi nyamo boni songdari sajlana o sungsar rohka John chapter 3 verse 16 haireba kaito sungsar asuk hamjakha boni sajlana o sungsar rohka bono poito khlainai ro komoriyawi muthangjak phlai mana tuike sungsano snamnai bo nokhari phaikya borok munisho ungui फाइके सिनि सुमसक न नानानि बागै सिनि बागै सुमसक न नामानि बागै न बताव कालवारि क्रुसो बोथार जाखा सिनि सुमसकनि बागै ताव समाय कसावो इजराइलनि सुमसक न मेरा नामानि पुं नामानि मालमाता नामानि अमहायनो जिसु ख्रिस्ट सिनि बागै संसाराव फायै सिनि सुमसक न नाखा बनि सुमसक रे हायबा सिनि बागै सुमसक ना नखा हायबागै John chapter 1 verse 29 तमाशा John the Baptist तमाशा nahati iko nahati kaitani mera basa bose bonis sini sungsani sungsong no rujuitlang sini nini ani beba sungsong no bo rujuitlang ge rujuitlang mani yagulo bo angklang baikha nei sa paitong ke it is finished paisukha ang paire yokha tawana sidi ge busuk bo sini sungsong no pairokha 50 bag de 99% de eba keba 100 bag 100% bo sini sumsok no sokumai roikha sini sumsok krikha tlangtangka pairi rikha sini buskangni future ni sumsok no bo tlangtangka nakari dokha huwi kibika sokumai kibika abo जों बाइबेल नोबो Hebrew chapter 9 verse 5 to 26 sini sumsok no bo nakare dokha
그 오버너 정제 프로 가이터니 꼭바이 오버너 정 크나워 지네 버카워 하워 오곡노 사워 First Peter chapter 1 verse 23 너로 가이터니 똥플라이네 꼭 그탕바이 아사이 피카 이게는 지니 폴라 끝이 동만이 자가 오 가이터니 꼭타이 소구요 앞으로는 지니 폴라 그탕의 바이 이게 제 프로 폴라 그탕의 바이요 정 가이터 바이 하이니 하이 동안래 가이터 바이블에서 가이터 너 수리는 게 폴라 바이 그의 바이시 수리디 네시 이것은 동안에 정 그탕 응비게 하니 바게 크리스토니 꼭 놓크나고 레스폰스 로이마나 뭐네 함작마나 레스폰스 로이마나 뭐 카이디 오마나 정 칼라이마나 제스바는 기자고 파이통디 아사이 그tal 응야 그러니까 카이토 다게마나 또마네 바기 클레미야 크리스토 다게마나 또마네 바기 클레미야 액츄얼리 버로 그트이는 제스바는 소사데 제스바는 마이 무이 카하마이 능 마이 차르디 버로 제르사마나 가이드니 사몽 버로 그래 클레이마나 버로 뭉서스 슬라이자기 되마나 슬라이자기 미야 temani boro girja phaibo slaijagi miya Christian nei 10 15 20 50 বছর কাকা ও তমুন temani begai borni phola thangya ko kthei kho no boro asai ktal ingya ko hani bagino slaijak miya borni tomung slaijak miya keboi asai ktal engkangke slaijak nai soba slai nai phola kthang jibo slai nai bo kthang samani bagina bo slaijagi mana 가이드니 다기 mana bo klai mana kawang ma ang Christian ni ko se tuan bagi selai jang maya tuan bagi Christian tong borong thani num sakya mole borok ni borok kthei ko se hani bagi no borok kthang ha ke tongwi maya sungsani borok hai no sungsani borok ka joton kthei hani bagi Jesus Christo korok sa serai sikla bono rukhanai nei Luke chapter 9 no angin thane rukhana muchugo haibere Jesus bo tomai saka phiaba ani baba kthei nyang phoi pheigran apro Jesus tomai sa kthei pholaitan kthei sab Jesus Christo samaninka jodono Jesus no manya ke jodono kthei boni mokolo phola kthei hani bagai besak kathangphana phola kthei kaitani mokolo kthei ge kthei pholaitan besak kathangphana phola kthei ya hani bagai jeng asai katal ngai asai katal bai king nai kaitani kok thai bai ge kaitani kok thai kebui bai kebui no siwani nang nai kaiba kebui ni kok ang saka snam naisa kebui snam naisa bebak no snam naisa no siwani nang nai kebui ke 2 number angke kebui ke siwani nang nai sini langma borok munisho ni langma temani bagi oseng saropai jeng oseng sarop busuk tongnai udesho tabu bono gede gesa ge Jesus Christo bo sungsaro paikya bo tabo kuri haibono bo tesha paipine bono sung serai ke bekawo ngai nang nai ge jar number jeng sumsok ni jaga ke morke gede gesa ge nerok sumsok pano nerok sumsok na ang nakha nerok ni sumsok ni bagina ang thikya nerok ta wana nang iya nerok bu kong no kaisa si poito Christ kokso obono poito klai ka kena sini phola thangsa pi Kristo oma kaito snam naisa obai kena boni la tamanai raida boni ain boni law oma kena snam ja jisuno poito klai me bai boro mo thangjak nai ge sing omo hai kena asai katal ang ni asai katal nya ke oisa kaito ni khano ge mi ge jotono no hambai sungjangna do tongkha niro ani WhatsApp ro ko tebo Bible ni sungmung ro no thani tongkha ke sunghoma ke teni bagi asuk jora no hambai sori nai bogra kai tono hambai ro
nini hamzak ma nongchungno punuka nini kwbui no nongchungno ni kokthai o rwi rwkha ani bai kaital ma hambai tebo nini kwbui no kwbangma simani kaital nongchubadi je siya rok no bo siromani kaital nongchubadi nini thani yapari pukra jisung bai sirsa amen hambai